Se communion wan gu foma. Eyomo moja. Ena me hwegu. Se na omo pemme ene me ba moja. Jesus. Se moja itina omo moja ntene. Yes. Omo moja no entene. Jesus. Se me hwia omo moja ntene. Jesus. Ya pemme o say. Nipa bia wo pemme o. Se me hwegu a eyo moja na me hwie. Jesus. Se na pese ba me ne me maso. Eba me ne me busu so no. Sa na emra wo so. Ena wie. Nipa biara wo pemme o wo mfa no. Jesus. Abusiafo Nana Brown ababonten de akwankyere ababegu pom abusia nyasem ketwa. Yes, Nana Brown, Prophetess Adwa Tiger, nani abrese krodom no, enyasem ketwa se nne eye juada, eye ne krada, nti wo so ye bibi, odi nyoma gu fom na chese wotumi eye nyoma bi na ede bon ho ban because nkofo bi amadwen so omo sore etia no pa chese onde otwene ho a onti ase ni na no eye nsem bi agrada ene dam na pia bekeka ye enra chese efa na awo ho se sebipedu asa okwa awo a ebia omba. Yes, Oma nka se ebia mpo omo se okwa awo a omba na chese agrada nsem obeka yerenom diamond so se akra na ohye eye Nana Brown yemno krampo ye ntomago nsemo de obuburu bisu ye pa na enranom eye Nana Brown so de reply aba ama chese na nyasem keto no wie no enne eye juada yi ode eye tami ewuo ana chese ye communion wine akabom ede aya akwankyere na busu nyasem keto ye bekọ na nsem ni na na akwakoje mu enkyere mu ba make sure say obi subscribe button no mi eye bell na one channel like video no so na bibia enye kama pa. Yes, nsem we de ano den Nana Brown chirima chese oma tami na ya omuntimi enya no ana chese right now no amabeto gumbonte so ebeton no ede ama ya honhom foforo se ahonhom no ensori nti ono Nana Brown na anadwe no wanda ne engine room hono eho no daye na se ho ana chese anadwe na no wa na obom pa ye nyoma ede gu sankrofo no so na chese sankrofo ni na ye na enim se ma sorry eye damna pia ana ye agrada enu agrada be ka se Nana Brown be boni din na wono wakache Nana Brown se mani mboni din bi ana Nana Brown be boni din tokọ bi one ma mi gigenya about wig name paboa ho nsensem bi ana Nana Brown ko ka se ye agrada krampo nche na tarida nche ne paboa ne wig da eno ne ye agrada hia no so de bufo betina social media so ka se Nana Brown tumi ashow aye ne picture bra oda aye arempa so wo social media dia Nana Brown so bewu ama chese ono so ede Nana Brown picture aba beto social media so chese ni funu yes picture aba beto social media so ama obi ehu se de ode ye no ono so ebi we eden ebekọ ede etia no na saase mu obekan no kana fo bibi na mache o ma no ede asi aya agrada so bi musu chirema Nana Brown onche ne hu fi social media no so na chese obia eche na adwen ma chese no akrampo Nana Brown ka se no oye na ade o mpese obia be ye na twe hu fi social media so debi onim de oye pa ema chese enra Nana Brown chima obewo afa no ho afa ne ba boni bie no betimi ato no na enne no ochema ne engine room ana na anadwe ni na owa na oye nyoma na afede odi pie e de aba bontem obie hu nyoma oye na bibie ye chechira abo na ho ana ye sane no enti se social media no so ana mo ka se obewu ne ba na o hye yefunu so bewu na mo fre ne ba na o hye yefunu so oye ntomago de a na se wo so be ade no so social media so mo obie hu na busua enya asem ketwa Nana Brown ensem obeka ano odin yenkonkotie ni yenhwe akwankyere a Nana Brown de tami ewu ene eye communion wine akabom abusia yenhwe so kan me jumedi a me ba bedi ni nei me gina Psalm 109 so Nana dream nine. That's right. Nana dream nine. That's right. And then me dami engine room na mana because there is an amount to be I was say me too I was soon I mean can say me ncho ade na ekoso no ade o ma ye wo sunsun na me erade ya kire me na nti no o ma ye ni sunsun mu o mo ye ya o mo ntumi anye no na wo se nyeni pa ba ko pe o mo doso minimum nyina na yo mo ye no sunsun mo ntumi a achieve no eno na sisi a omo de pia omo ka social media na ye wo so na honhom nam so abaifuo
ewiem atumfo ensamanfo I mean every to me we are seeing anam so enu nti sa wonti sunsun masem so be gina social media ebe to on na ho den asa because on to me nye nti no beton me ama ahohom ai wo wi ase that is the cause so as I say anamontuo no me hu say that me sinka no eye cause bia omo ye nti no ono aye omo ye wo sunsun manfa and omo ye wo omo to enfa nti I was say osama me ma wiase so ti say oba obi life so me nim sunsun ni ama nti niam bi wo ho a obi kasa den na wo so wonye ni sunsun mu da bi akekere aboa no ehwa na esane no ye wi akire de no de eye me nim nyankopon asem that's right so what mase enu nti no sanete nti social media no we be ka nsem bi you need to come and declare ti na be hu no so asofo be pray obi ya na ogina no no so aka no sunsun ni ama wa wonti ase adade na oye wo social media na nipa no be cancel money social media na nipa no be domain no social media na ye kro ahohoma bosoma saman obi a wo hobi tabusiafo dora odro na mi sha so abaso abusiafo mami nkom anim so foko Psalm 109 verse 1 o si maye nyankopon emua wa no emua wa no na aboneyefo ne nkontompofo abua wona no atia me aboneyefo eni nkontompofo pejoma no atia me wode tachrema trofo keka me honsem ekeka me honsem na wode ni tasem atwa me ho ahia wode ni time sema time atwa me ho ahia na wone me di akokwa ko watame de sha me do anam what time me e de sha me do anam na me de empire na mebo ajua empire na mebo yes me empire na mebo me ni obia me ni agalagba me ni edro me nyimpo ni yes me ni bebia empire any makwanchira na meye once I start saying show nato that's the sign of power yanko na wode bone hye me papa namu na wode bone hye me papa namu na wochimi ne me hye me do anamu na wochimi de hye me do say amentro bibi there is power onim say na me peria unsa wo bai na mke wo say me nya ria 12 me peria ye rate 12 and I may direction way but all of a sudden one say whether asesa ainsuo pete yanko fa bone si ni so erade fa bone si won nyina wo so na ma se te enyina ni nifa na ma bon sam satan onchina omunimfa bubu na atan a erade se bubu o ma tan a mani nifo erade mo amunifo na mani mpa won na ne bone erade mo amumpa po safo na wo ma sori me so epe me ene me onborn child moja no erade se wubu o ma tan a mo ndifo yanko mani na ensa Mama nensa. Sani omo pese me. Me nesa. Cash. Me nka womo. Me mpini obi wuo. Me nimu ni pabo. Me mpe obi seye. Me mpompa yese obi. Enwunya ne mba. Debi. But wo pe me bone. Wo pe mu wuo. Wo pe me oseye. Wo pese me maye. Wo ye nyaka. Me maye mobo. Erade. Kai hon mami. Osi. Mani na ensa. Ma won sankrofo no. Omo na ensa. Ma won na ensa wasasi so. Yanko. Na ne hwe aduma no. Na wo di amen e ta chiri. Na ne hwe aduma no. Na ne hwe aduma. Ma obi mfa. Omo bre o ma bre. Omo bre o ma bre no. Obi me fa kwa. Yanko. Ni manya wisia. Everybody. Say na wo pese me any innocent child we oye oyusia no erade ma enye saa wo maso yes na me yire enna ne akunafo erade
so wo kuna ni kunu nye ekuna ni Yes. so mo wo kuna omo kunu mo enye ekuna fo yakọ na ne manchini chiri ensra srade omo mama sisa mo mo chinchin no mo sresre no mo nya mo na won free one amanfo so enko hwehwe aduane na won fi amanfo so je say won nya mo boara ma de omo bedi kura no wo mo nya bi ni ma opempensifo ensan ka dia owo nyina erade ma opempensifo twi ne mu ode won san ka ne awe de owo nyina enko na ananafo enfum adwumade na ananafo enfum adwumade so face mama okay kind Psalm 35 mama Psalm 35 Psalm 35 verse 1 Ewrade woni wona woni me ham no ham Ewrade woni wona woni me ham ne ham woni wona woni me kun anko woni wona woni me kun so chamne katani mu Ewrade fa chamne katani na so be boa me na sorry na be boa me twepie wona wotam me Ewrade twepie wona wo pe mi moja no ho kwan na ka che me kra se na ka kire adwa me kra se kwaje ne me won kwaji ene mere ko ma wona wo hwehwe me owo no ene ngu ase Ewrade ma wona wo hwehwe mo owo no wona wo pompae wona wo de mponche hyefo wona wo screenshot me say no ma hu picture no mo de hyefo woni me ngu ase woni mu ngu ase na wo ani nwu na woni mu ma wona wo pame bone no Ewrade ma wona wo pame bone amfa ahora ensa wona chi Ewrade mo amfa ahohare ensan wona chi ma wonye se ntete ma wonye se ntete emframa nim emframa mu na ma alwade bofo ensum wo Ewrade bofo ensum wo chi so for face man peja na mama pasa ne ne nya asem get po me dani communion wine Yesu moja ne ayowa communion wine dani ni Yesu moja ma Yesu aduma abofo a ene me ye atwu Jesus me di me hu era Yesu moja yes abofo ene me ye atwu omo gina me benkum omo gina me nifa omo ta me chi so dom be duma yes me connected to time ewu ai o time ewu any asa friend say netie that's the mother earth yes woni pa bia wa hwam say na we screenshot me picture yes na we tu amena e dia chefo say me ato ni fi asase so woni pa bia ra woni me be ya me ba wi akọ innocent child wo pen bone hey ni awadwin woni tiri mu Jesus ni awakọ ba bia koye Jesus emponchi omo atwa enkokọ omo atwa enioma bia omo aye osunsun wiase Ewrade ona kunim ni nyina ena wie safwe metwi won nyina wakra ewra otiri yes if epui if ya toye baby bia ro me twi wo kra nipa wo peni wasie wo pemo seye Abraham hwie communion wine ayo kotoyo asanka se me the communion wine ya Yesu moje me di go for ma eyo mo moja na me hwie yes nipa bia wo pem me moja ene me moja no it is not a joke say all why you go for ma say egu asase su me connected to mother earth yes and connected to the spirit of time yes say communion when you go for ma eyo mo moja ena me hwiewu say no mo pem me ene me ba moja Jesus me gina Psalm 109 so me gina Psalm 35 so sana say ni pan onye say moja itina omo moja nsene yes omo moja no ensene Jesus
Se me hwia omomo jantene. Jesus. Ya pe me say. Nipa bia wo pe me o. Se me hwia gu a e yo moja na me hwie. Jesus. Se na pese ba me ne me ma so. E ba me ne me bushi so no. Sa na emra wo so. Yes. And I am a crowd. My soko seja. This nonsense will stop. This nonsense will stop. Say na be ye radi nyankope ma dance die. Ni nipa nyina be hu. Say nipa bia bɔ me ho po. Na wo pe mo say na eradi nyame ani onyam bededi ntim. So for BBC. BBC. I'm telling you, many abre, anaju we me nai. BBC. Eradi. Jesus. Umuna me de me kra me nimpa bi na ahye. Bible mama ti ase say, me wu dada. Aye sie me wu Kristo wu. Yes. Oni awu no ye nkuni bi. Me wu dada. Me adre so, me wu dada. Tinipe biara se wono de word. Wo be yi me afi wu Kristo Yesu mu. No abekumi. Omo ni nyamete. The battle line has started. Erade me hwie communion wan egu for ma. Safo no. Wo mo ka wo nyinara. Nipa biara wa cancer money. Wo wosam yaresam ato me ni mabushia so. Ato me ene me unborn child so. Dia wo pese enyeme no. Amena bonia wo tuma ame For boni si wonso. Erade fa boni si wonso. No ma satan enya woni fa. Erade ma satan njina woni fa. Ubu na tan. Erade se ubu atan a woni fo. Erade ma woni fo. Na won pa bon na ne boni. Erade mo won pa bonda ne boni. Ena wi. Nipa biara wo pa me wi. Owo mfa no. Jesus. Nipa bia we to amena boni se me meko 6 feet. Me say me ye mopono. Erade se ni pani na nana wo tuma me no me ka wo gu. Amena na wo tuma me no erade me ka wo gu. Yes. Se ne communion wan yi tsene no sa no mo jante ne wasase so. Ano ade. Ade bi o mo yiti ame. Erade me send it back to sender. Ade bi o mo yiti ame erade me pona Daniel. Jesus. Jesus Christ dinti. Amen. Amen. E free na ko ben ka se biom. Okoto so bi di matem twem. Yes. Unso bi kesi ni twem. It is finished. The akan I know what to do. Awusia. Nana Brown said the akan I know what to do and they see you say gain. So communion wine and ye hwe gu apotoyi wam. Ana ye di gu tami ewu so. E di gu anwea so. Se de isi tene no. Sa na omo a amatena se aplane. So mo penana Brown mo janom. E pene ba na onya wo ne mawiase kura mo janom no. Sankrofo no. Omo moja entene sa. Omo wu. Hey, anoden. Abusia. Enyo ma be koso pa okroma nyasem ketu. Na we de wa oni nipa kura odi omo. Agrada na ndro betena wase na Abraham bewu. Nti after say agrada be kan we a ombo ni di nkro video mu no. Na say yi na yi nim say agrada asem na oka. Woni da mo na pia. Na eche say almost wo munjina yi pa because akwankyere we eye na Abraham chirima woda na engine room a che say wonder. Na wo de ye nyoma wo so de ye na ade achen. Na che say o china social media so yes ade we de. Na che say otimu sa na odin. Enne krampo sa ye ne krada. Utie de okan no o se wa soja ko na se de besi no enya asem ketwa so kirema social media honom na asem ni siye na chese wonso ana wonso no so ba na obe na kwankire na social media no so de o se aha no chese ahonhom egu social media no so na enya asem ketwa enti se omo be so mo ton ne ma ahonhom a ono so bedi kan aton mo e de omama eye communion wine anytime egu enti body kaba be ne de besi akire no odim de obeye na ukoto se obi di na tem obi domino obi kese no udu ha twam menkasa no waye ne bibie wi na bibi besi bokroma
bibi besi abizia anya asem ketua so Nana Brown ana yakwakotie ne nsem ede aba nani abre pa wo so odwema ya agrada ene dam na pia emomom beje ne ba no enkoda nkrofo a omo hyechi na so ne omu nyina enye nipa baako enye nipa mmienu omo toso no makabo no maye no huhuma emfa ana afidi omo beton no ede ama ya honhom wo social media no so na social media na nkasa ne ekuro ana tisa honhom no egu ho nti wo ba ha ne dia honhom egu ano nya asem getwa so Nana Brown ana yakwakoshe eye na kwankyere awa beye ede egu eye agrada ene dam na pia no omo makeka ho a omo pese omo hu eye ne fombo anase omo pese omo hu se sebi produce wo free mu ebra okọ awo so abusuan obetumi a kire wadwen wo comment section hona bibia aye kama na abusuan wie no da mo so ko hu video na apel no so awa betwe bibi da to me kenkan no ansa ne die si o say didn't I tell you in my life yesterday that Asibi Enko that lie to tarnish my mom's image will soon run mad and o serious Asibi abodamo na je se de opese o tie na ne se o kan ye e wanura life obehe no so say Asibi sanse wasori etia ne maame inti no obebodam ampa Asibi abodam ana chese eye dam na pia abeka sansem ede ato a chese de da eye Nana Brown be ne social media so nyina no Diamond o chirema eye dambo ana Nana Brown abo a wa be kire sound ma win na o social media no so o de eye communion wine edi gu eye apotayiwam edi gu eye tami gu so na chese de bisi okroma no abusu nya asem ketwa agrada chese bibi ndi wachi ana asa unjira bibi so a beseraw kono kope bibi so gina nyesa de beto wo social media no so no woni da na pia nya asem ketwa da mo de tena ho nefa ye obi abodam beti bwani no na fo ani asese suru Nana Brown ana abusu yakwakotie ne nsem ede aba no da mo so the reply de ama Nana Brown just after a year na kwankyere wa babaye e social media no so abusu amesere also be me subscribe button no na me e be na e won channel like video no so na bibia enye kama ba ha ana abusu amede osi yakopo sha na afi so onye okese se ojembre na oka Nana Brown asitwem otisi edi na tema menka ho asem omo supporting ni na no osumu ntwam social media no so ye den obeba so ana mede musi makramo